bütün alemlerini, barlık dünyanı, jirhem köklerini, jirhem kökler arasında bulgan bütün barlıkны yoktan bar itip, özünün keng rahmeti bilen barlık mahluklarını terbiyelep turuşu, en hürmetli zat itip edem balasın dünyaga kitirip bütün rizıkны onun için bar itken, bizlerini terbiyelep turuşu, eksiz çeksiz nimetler bilen sıylap turuşu, nimetler içinde yaşatuvchi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga şun ko'ngillerimizden aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz her vaqtda bo'lib tursa edi. Suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ko'ngillerimizning türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa edi. Allah Subhanahu ve Teala bütünü bizge de barlık mümin müselmanlarga müracaat edip ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha hakka tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun de. Her bir hutbede işitemiz. Ey mümin müselmanlar, Allah'a qarata takvalık ko'rsatigiz. Günahlardan saklanıgız. İzgi amellerini ütegiz. İşlegiz min koşkanlarını ütegiz dey. Hem Müslüman bulmagan haligizde, miňa çyn köňüligizden tapşyrylmagan haligizde ölüp kite körmegiz dey. Çünki birimiz de bu dünyadagy gümrimizni sanap qoruy almaybız, köpme kalganlygyn bilmeýiz. Şoňa görä jemaat biz öz-özübizge hisap kılırga tiyişlibiz her kinni. Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu aytgança hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizni hisapqa tortkinchiga hatli, sizni atchotqa tortkinchiga hatli öz-özügizge atchot berigiz dey. Ömer ibn Hattab. Öz-özügizge gün sayın nindi amel kıldım bugün? Senin rizalygyň için Rabbim nerse işledim bugün? Namazda okudun, urazda da tuttun, sadaka da birdin, meçitke de kildin. Lakin İslam dini için nerse işledin? Mine biz bunu da göz alında tutarga tiyişlibiz. Bu en mühim. İslam dini için, kuvvetlensin için, alga gitsin için nindi küç koydun bugün? Nerse işledin? Ömerimiz çikli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraganlar, en hayırlı kişiler kimler deyip. Bu betinde cemaat bizge de kızık. En hayırlı kişiler kimler? En hayırlı kişiler neydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu cevapның iki türlü cevap, ikisi de bir türlü başlana. Hayrukum men tala umruhu ve hasuna ameluhu de. En hayırlı, en yaxşı kişiler de sizning. Uzun gümürlü bulgan kişiler de. Lakin gameli yaxşı izgi, gün sayın izgi gamel kıla. Orta bara, gümürü orta bara, izgiligi de orta bara. Kopçığı tula bara. Hırslık bilen jatnist dep atalayın. Jatnist bilen mine kişi dünya malın nişik jiya, ahiret malın ejirin kesip itkende şunday soran bolurga tiyişli. Kişige betinde gel jitmey. Bir kim de aytmay miňa jitdi deyip. Gel jitmey ömür boyu. Ahiretniki jitmeske tiyiş. Ne kişi dünyada dünyanın malın nişik kızıgıp kumsuzlanıp nişik jiya ahiretnikin şula jiyarga tiyiş. Mine jemaat şunday ay jite. En naşar kişiler kimler? Peygamberimiz aytdı. Şula yok. Men tala umruhu, uzun gümürlü kişilerdi. 90'ga jitken, taharetini de bilmey, gısilini de bilmey, namazını da bilmey, meçitini de bilmey. Ağzında temekisi, ülgençige hatli arakısı. En naşar kişidi. Ve sâ'e ameluhu.
аның ди гамәле ди начар ди. Көн сайын аның гөнаһысы арта бара. Шуңа күрә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гомерләребезне Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен уздырырга кушты. Менә җәмәгать Рамазан ае килеп җитә 3 көннән. Бүгенгесе көн белән. Пәйгамбәребезнең кылган дугасы бар. Ул дуганы елына 12 тапкыр кылган Пәйгамбәрбез. Айны күргән сайын. Рамазан айын күргән вакытта бигрәк тә шушы дуганы кылырга кирәк. Аллаһу акбар, Аллаһ иң бөек. Аллаһумма ахиллаху алейна бил амни вал иман. Эй Аллаһым, бу айны безгә шушындый ай кыл. Иминлек белән килә торган, тынычлык һәм иман белән. وبالسلامة والسلامة والإسلام سلامتلك белән килә торган ай булсын. Нинди кыйбатлы әйберләр. والإسلام һәм ислам динен тота торган ай булсын. Рабби ва раббука Аллаһ дигән. Синең Раббың да, минем Раббым да Аллаһ дип әйтә айга. Ни өчен җәмәгать? Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә яңа айга керүне насип итә. Иншааллаһ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушылай, менә минбәр. Бу җәмәгать пәйгамбәрләрнең урыны, макам. Монда теләсә нәрсә сөйләргә ярамый. Монда Коръан аятлары һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләре сөйләнергә тиеш, васыятләре әйтелергә тиеш. Минбәргә менгән вакытта Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, имам минбәргә менгән вакытта намаз укылгынчыга хәтле дуалар кабул була торган вакыт ди. Имам минбәргә менеп барган вакытта. Иң зур имам, иң көчле имам менә минбәргә, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә аның 3 баскычы. Шушы баскычны менгән вакытында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар ишетерлек иттереп әмин дип әйткән 3 тапкыр. Беренче баскычында әмин, икенче баскычында әмин, өченче баскычында әмин дип әйтә. Җәмәгать, монда дуга кылучы кем? Дуга кылучы фәрештәләрнең иң кадерлесе, иң дәрәҗәлесе, Аллаһ каршында айрым урын алып торучы Җәбраил фәрештә. Килеп, имам минбәргә менгән вакытта дуга кылучы зат ул Җәбраил фәрештә. Җәбраил фәрештә килеп дуга кылган шул вакытта. Һәм әйтә Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейхи ва саллям әмин дип әйтте. Кем әйтә әмин дип әйтте? Иң дәрәҗәле Аллаһ каршында айрым урын алып тора торган фәрештә әйтә Пәйгамбәрбезгә әмин дип әйтте. Сахабалар ахырдан сораган вакытта җавап биреп аңлатып бирә. Минбәргә менгән вакытымда ди Җәбраил алейхиссалам килеп, рагима анфу мриин ذكرت عنده فلم يصلي علي дип әйтте. Фақул амин. Бурыны туфракка, сазга, пычракка буялсын шул кешенең. Әгәр дә син кем янында булса да, сине әйттеләр икән исемеңне, сиңа берәү салават әйтмәсә, ул кеше хур булсын дип әйтә Җәбраил фәрештә.
Ол кеше хур булсын дип әйтә. Ягъни, әгәр дә кеше йыгылса, кулы пычранса да, аягы пычранса да, анардан көлмиләр. Әгәр дә берәр кешенең бурны буялса, менә моннан, карага буялса, анардан көлә башлыйлар. Кара әле чырайыңа дип әйтеп, бите буялса. Бу җәмәгать нәрсәгә ишарә кыла? Хурлыкка. Хурлыкка калсын шул кеше ди. Әгәр дә ди, синең исемең аталды берәр җәмәгатьтә, Мухаммад дип, Аллаһ илчесе дип, саллаллаху алейхи ва саллям дип әйтмәсә, ул кешегә кайгы, хурлык ди ул кешегә ди. Һәм Пәйгамбәребезгә әйтә саллаллаху алейхи ва саллям, амин дип әйт, амин дип әйтә беренче баскычында. Кем ул Пәйгамбәр? Менә без шушы кеше аркасында менә шушылай җыелышып утыра алдык. Шушы күркәм мәчетебездә җума намазына килдек. Шушы Пәйгамбәр сәбәпле саллаллаху алейхи ва саллям без Рамазан айын көтәбез. Һәм Рамазан айында таравихлар укырга ниятләп торабыз, кызыгып торабыз, уразалар торга кызыгып торабыз. Һәм ул шундый Пәйгамбәр сахабалары арасында күз яшьләре белән кардәшләремне күрәсем килә дип утырган, хыялланып утырган Пәйгамбәр. Кардәшләремне күрәсем килә ди. Кем соң синең кардәшләрең дип? Без синең кардәшләрең түгелмени дигәч сахабалар. Юк ди, сез сахабаларым ди. Сподвижники, сахабалар. Сез мине күргән кешеләр, ә менә минем кардәшләрем ди. Алар мине күрмичә миңа ышанып, мине яратып, минем сөннәтем буенча яшәүче кешеләр алар ди. Мине күрмичә ышанып, минем артымнан иярүчеләр, менә алар минем кардәшләрем ди. Мин аларны көтеп торачакмын ди. Кыямәт көнендә күллектә, күл була, Кәүсәр чишмәсеннән агып төшкән мәхшәр мәйданында. Мин аларны су савытлары белән ди, шуннан су алып көтеп торачакмын ди. Аларны сугарырга, эчерергә. Менә җәмәгать безнең дәрәҗәбез нинди, әгәр дә без аның кадерен белсәк. Менә без ни өчен салават әйтәбез, һәм ул салаватыбыз да безгә җәмәгать 10 тапкыр кире әйләнеп кайта. Аллаһ Тәгалә безгә, Аллаһның рәхмәте булып әйләнеп кайта. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Җәмәгать Пәйгамбәребез сорый, беләсезме саран кеше кем? Саран малын кызганган кеше инде дип әйтәләр, скупой. Бер нәрсә дә бирергә теләми, жәлли кызгана. Юк, ул ди минем исемем әйтелгән вакытта миңа салават әйтми торган кеше ди. Иң саран кеше ди. Менә бу җәмәгать беренче баскычта кылынгандыга, Җәбраил алейһиссалам кылгандыга һәм амин дип әйтә, иң хәерле кеше дөньяда. Пәйгамбәребезнең мәчетендә, Пәйгамбәребезнең минбәрендә кылынгандыга, Җәбраил фәрештә кылгандыга, Пәйгамбәребез амин дип әйткәндыга, әле Пәйгамбәребез әйтә саллаллаху алейхи ва саллям, минем минбәрем белән ди, өем арасында ди, җәннәт бакчасы ди. Нинди күркәм урында кылынгандыга. Онытмаска тиешлебез җәмәгать. Сөекле ата-аналарыбыздан да сөеклерәк Пәйгамбәребезгә салават әйтергә. Бигрәк тә шушы җомга көнендә. Икенче баскычка менгәч, амин дип әйтә. Пәйгамбәребезне ишетәләр амин дип әйткәнен. Җәбраил алейһиссаламның кылгандыгасын ишетүче юк бит. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, бурны, йөзе пычракка буялсын шул кешенең, хур булсын шул кеше ди. Ул кешенең ди ата-анасы исән ди. Ләкин ди аның ата-анасы аны җәннәткә кертми ди. Ягъни аларның ризалыгын алмаган. Алар көчле, куәтле вакытта аларга бик ярдәм кирәкми. Ара-тирә йомыш кушалар инде шунда җәмәгать. Менә яшьләргә әйтәм, яшьләргә, балаларга белегез, әти әнинең кадерен.
isen vakıtlarında nindi bulsalar da cemaat. Cebrail aleyhisselam dua kıla. Emin dip eytep Peygamberimiz. Hur bolsun şol kişi eti enisinin rizalığın almayça cennetke kire almagan kişige de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in hayırlı gamel nindi gamel dip sıragaş namazdı. Onlara nerse dip sıragaş eti enine yaxşı muamelede bulu, atnaşeniyede bulu. Alarga de aradım, tuydum dip eytmevin, uf dip eytmevin de. Kur'an'da Allah Teala eyte. Cemaat biz işittik bir tabiğinin, bir izgi kişinin kıssasın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde yaşayıp Yemen'de yaşayan Avru enisi arkasında Peygamberimizini barıp körüge tilese de enisin taşlap gitmegen. O sahabe olur idi. Lakin enisi onu jibermeydi, senden başka benim bütün kişi karavuşu yok deyip. Jibermiyor enisi. Taşlap da kitap bulur idi birer kişi kaldırıp onun ornuna. Yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytip kaldıra. Ömer'ge bir vakitne delegatsiyalar kile başlardı. Anda de bir kişini de tabıgızdı, kürügüz. Ol kişini tapsağızdı, Uveys isimli, El-Qarani. Onun bilen sileşkenden sındı, ol kişi de sizge dua kılsındı. Çünkü ol enisinin rizalığını aldı. Enisinin rizalığını aldı. Dua kılsın ol sizge de. Ol avrıydı de, prakazı bilen. Enisinin duası bilen Allah Teala onu şifalandırdı de. Lakin onun teninde de bir dirhem hatli devalanıp bitmegen urna vardı. İske düşürüp duratırgan. Sahabeler şunu küreler tenindeki şu izne. Peygamberimiz onu bile Cebrail aleyhisselam ile beyte ol kişi hakkında. Niçin Allah karşında şunday derecede? Çünkü ol enisinin rizalığını algan cemaat. Hatta Ömer ibn Hattab şekilli cennet vaxtida itilgen sahabe onlardan sıra benim için dua kıldı. Bu ikinci basqıçta kılıngan dua. Peygamberimiz emin deb aytgan dua. En hürmetli urunda kılıngan dua. Üçüncü basqıçında cemaat Ragime enfu mri'in yüzü burun dip kile bu hadiste indi cemaat. Burunu qorağa boyalsın, pıçıraqqa boyalsın, hur bolsun şol kişi. Eğer birevge Ramazan ayı kirse, Ramazan ayı kilse, hem ol kişi Ramazan ayı bitken vakitte onun günahısı gafu itilmeydi. Gafu itilmeyce çıksa, uraza tutmay, teravih namazlarına kilmay, dualar kılmay, hata günahlarından tövbe etmey. Yeri menen niçik Ramazan'a hal niçik girgen şoşulay yeri hem Ramazan'dan soň da elekkigi halinde kola bu kişige kaygı dey cemaat. Bu mene şuşundy zor dereceli iskitkiç mertebeli konak kile cemaat. Biz mene niçik gittirip özübizning ileribizne konak kilgençe jiyiştirip koyabız bütün jerini tertiplep, jiyiştirip, yuwup, ezirlep, pişirinip kitip turgan kebek. Biz mene şuşundy dulkynlanyw bilen kitebis şuşu konakna. Allah subhanahu ve teala nasip kılsaydı şuşu konakny hürmetlep karşı alırga. Allah Teala nasip kılsaydı şuşu Ramazan ayın sağlık selametlik bilen karşı alıp anlarısın günahlarımızın gafu itilüvün Allah subhanahu ve teala nasip kılsaydı barımızga da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına cemaat Talha ibn Ubeydullah getirgen hadiste iki kişi ile ikisi de nık Allah yolunda cihad kılıcı kişiler. Birisi cihatta öyle soğuş kırında. İkincisi onlardan soň ol ölgenden soň bir yıl yaşay.
Üzünün tüşeginde yatıp öle. Korkak bulmay cemaat, batır yürekli. Lakin ipteşinden soň 1 yıl yaşay. Hem Talha ibn Ubeydullah tüşküre cennet işigi tübündedi. İşigi kırında turabızdı. Cennetten çıgıçı bir çıktıdı birevdi. Hem de tüşeginde yatıp ülgen kişini çakırdı cennetke di. Onlarsın birazdan çıktı dedi, şahitni çakırdı dedi. Benim yanıma kildiler dedi, senin çıratın jitmegen qayt dip ettiler dedi. Şuşa teşemni de siledim bütenlerge dedi. Şuşanı de sileştik dedi, gajaplendik dedi. Mik şahit birinci kirmedi cennetke dip etip. Ol söz de peygamberimizge işitildi dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem bol bizge de eytti dedi. Nişlep siz gajaplenesiz. Ol kişi cihatta, soğuş kırında ölgen kardeşinden soň 1 yıl yaşamadı mı? Anlarsın kin sayın 5 vakit namaz okumadı mı? Allah'ını zikirler kılmadı mı? Sadakalar vermedi mi? Onlarga Ramazan ayı kilmedi mi? Ol Ramazan ayında uraza tutmadı mı? Tüngü namazlar okumadı mı? Kadir kişinin kürmedi mi? Vallahi de ikisinin arası de jir bilen kög arası de cemaat. İkisi de cennetli. İkisinin de niyetleri izgi. Birisi soğuş kırında öyle, ikincisi tüşeginde. Lakin cemaat ızınrak yaşayan kişi kübrek izgi gamelini kıla. Şunun için dua kılırga kirek. Ya Rabbimiz Allah, uzun faydalı ömürler nasip etti. Allah subhanahu ve teala barımızga da hayırlı, izgi, faydalı ömürler nasip etseydi. Şatlık, siyinçler bilen Ramazan urazalarını tutup, tüngü namazlarını okup, seherlerge turup, seher vakitlarında dualar kılıp, sadakalar verip, rizik aşatıp, iftarlar uzdurup, Allah Rabbimiz her barçalarımızga da üzerinin rizalığına erişirlerini nasip kılsaydı. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum